handphone saya belum itu mahal orang tanya di bangku pertama tapi sudah lewat itu tak lagi dibagai. Hello, jotono tasha lamsogo ani YouTube channel o kita tabuk hingke ang phungni momo songnani bagai tiari khai tongo den tabu ti songnai janai hingke mo kaisi ni nok ni den ta no kotor kotor ngi tongkha hingke onek no sar gari thognai tabuk sai girna sai pai kha den tabuk sai abai kha tabuk lai pai kha hingke sai bani ya golo hingke ko den tabuk ki kotor ke roi tei be smari shuba obo ang oza ko dusin ni mo ke dawai ri ke go jawi ri daliya balai hingke ko sa khamiya roi motor ni tei bai fuka hingke takti no shuba yo haita dusi ho takari reke yang wasi hai mo hai bagai yang blai hai mai ko blai rok asli ni baliya kisa bokong sini no sapra prahin tongha blai ki mar ba kahani mani na lagi dekat cindong ni kanyali kai sini tabung ma ang ani ni shui aku tui hi pe ka dusi ni mo shu khama ke tabung bono beti shushine ke yang ke beti box share ka ko to ki tongha ke ro to joto na tabo or ang den tarui rikha ke den tar mani ya golo ke ango jaga wori sumro nai onek no kothok ke sangai sanai ko yang hari sum togi tongo ke ri sum tong mani ya golo ke bono roi kari we mai sa sinai ke yang ke kudugi muntai ingeri ri sire kari so yang ke angko sakati ke tong khaja bagai moso yogi tongo banyo khairna bagai ke tabuk berma yogi tongo ke yang ke athok pran yogi tongo omong ke bazar ni wase pro paiti hemani yogi chanai ke tabuk ke yang sakati ke tong khalai se paikha ang tei rok pro video se sage malia puju poi thanga ke or sudar jak tei kutong puthogai or ri khata hingke tabok hingke ang machanai hingke machamani porewo hingke norong bai malai tongo sakang puna machana ni sakang ang tabuk thachu ko muno ko tongo do nga thachu ko muno rawi pangira na machoi pa je ko thachu chanai hingke yangoi ko rawi tiar khaina ka ke tabok ang macha sine machaman porewo norong bai malai na hanyo hai hingke ang tabok no hamuk kholai tu haidrop khoroksani friend phai tongo na phaina bagai bonoro hana bagai hingke tabang bonoroi pai keranai ko takalai bosorni first muikumo hablok hingke tini no chana nai tongo hingke sonorok ba mano machakha mase takalai bosorni sabsa machakha no kisa tola comment khai sadi hingke angke tini first chana ni nai tongo hingke belai khen excited hingke tini hingke ang bono horo thok ruwi aluk bai ki thaske songai sanai hingke norok bo so chana ni muchung jagoi tong hana khaklai ani o video no nogai hingke omong kha ani khoroksa no friend ruphaimani hingke sobono belai keno hambayano asike ruphaimani bagai belai keno kobang hingke tabuk ang mono shui akoi paigrana hingke sumani yagono norok na ang phuno gana norok nai tongli iko onek no logroji phuito budrop blabo hingke iko haro kisa ka phajanga boto shui ruphaili ang no shui sinai hingke iko ang tak shui tongo kahama ke hingke sumani yagolo ang norok no kahama ke phunuk nai norok nai tongyani video no choya Shark. Finally guys, angoro tabuk shui paikya mane ke washe sukado tai hetu sunanyo ha kaja ko kaham ke hingkai total ang norong no za koita tonggo ni funong na jo kaisa ke aske no kobong mangkha. Thank you so much anoro phaima bagai ani friend anoro phaiwa aska no kobong mong suka kobong ni ro baskan per sukado takalai ta semaro bro phaibo ano hingke ang norok no goni phunong na hantong mase ang video klai chongprom basi kol khairo do ngaba kok sai tong jagai omo goni masa adang madangai thanga hingkang tusu goni dia so hingke norok o jaga o no konyo saiman kana koitarok angkana hingke norok nang tabuk songai akoi horo cha pro ke phunok sinaita
Hingke tabuk hingke horang hingke horni mui songnani bagai tabuk ang mui kumo hablok na hele bai tongo hingke tini ang obono thaske alu bai thok mui songi chanai hingke norok nang songi songmani phunuknai bahai ke song hingke so norok nai tongdi ani blok no paya sak jora tei hingke tabuk ang obono jotono hele bai agoi norok no phunukana. Hingke tabuk ang obono joto helebi paikha hingke tabuk ke obono teha kaham ke sujaunai hingke suman pore ke norok no kaham kai tebo phunukgana ang so norok nai tongni do hingke iko sui akoi piyos rok aluk rok joto ready khlai akoi yang mosla rok bo ready khlai nakha khuri o ke hingke tabuk ang obono thogo ke thaske baji khlai songnai. Hingke tabuk hingke ama thograna nai tongka rayo eko thogri dekha hingke tabuk ke swkang pula chong piyos no bajilani tarpore ke mosla kwchak no bajiman pore o hingke mikuma hablok no risinai aro. Hingke tabuk kisa amono kolni rijak okrana thaklobai akoi paimani yakono tabuk khulogoi ang kolnani nai tongo teisa hingke kolmani pore hingke teisa thaklomani yakolno hingke bono tui ri risinai bwtui ikoso bwtui ri rwkha hingke bwtui rwmani pore o hingke kutukha hingka hingke kari sinai ta hingke tarpore ke horni chongmai chala sinai hingke iko kutugui tongkha hingke so tini bagui video asno sinai jotono hor kaham hingke haino hai kanani next vlog o malai tongo.